واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. او بیان کبر خلق و خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام د حق کار کولو د پارا کله چای نزدېکت کو الله تعالی ته نزدېکت نو قبول کړي شدا یو نا او قبول نہ کړي شدا بلنا. قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. هو الذي خامخاز وتعوجنم آبل ورت یقینا قبل اول کی اللہ تعالی عمل متقین خلقهم. لئن بسطت الی آیاتک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کتوگ دیما تلاس پل دیا پارا شما وجنیم نزن اگدو مخفل اللہ سات پرینت شتا قتل کم یقیناً زیرگم دالانا رب العالمین نے. انی اريد ان تبوا باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. یقیناً زغوارم پدی لاس بندول سرام نو زان بچ کول نو اختبشت پا گناہ دا قتل زماو پا زور گناہ خبل نشیبت دور والاونا وذالک جزاء ظالمین و دار سزا ظالمانون. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. نو خاستکد تا نفس دو وجل رو رخبل نوی وجا غلران شدید پورا توانیانونا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. نراو لے گا اللہ تعالی او کارغا کنستلے کو لزمکا کے دیر پارا چوخی آئے سڑیتا چھ سرنگی پٹ کی دے لاش درور خبل. قال یا ویلتا اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. دویل ہے افسوس دے پمان آئزان چشم دینا چشم دے کارغ پشان چپٹ کم زشاش لاش درور خبل نشدے د حیراننا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ددائے وجنا فرسکڑوں پا بنی اسرائیلوں چچا قتل کا یوتن بغیر دا بدل دبل نفس نایا و بغیر دا فساد کو نبزمکا کیم نو گویا کہ قتل کا در طول خلق. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. او کشا بچ کا یو نفس لرائے یقیناً بچکڑ گویا کہ بچکڑ خلق طول. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. و یقیناً داغلو دیتا زمگا رسولان پخکارو دلیلنو نبیا یقیناً دیر ددینا پس ددینا دا اللہ پا ملکی شو دا حدنا تیروتن کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یقیناً سزا رائے کسانو چی جنگ کئی دید اللہ اور رسول اللہ سرام اور کوشش کئی بزمگ کے فساد خورولوں چی قتل دکڑیشی دی یار پانسی کڑیشی دی یار پریکڑیشی لا صحبید دیا دل بدل یار اشڑلیشی دی دزمکینا. ذالک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم. دا دید پارا شرمندگی دا پا دنیا کے اور دید پارا آخرت کے عذاب لے رہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. مگر آکسان چھ توبے کڑی مخید دینا شستاسو پہ وصبر شویم نہ پوشے یقین اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو یرک اللہ نام اولٹ خاص اللہ تعالی تا نزدیکت
او جہاد کو اے دا اللہ دین دوشت والی دا پارا دی دا پارا چی شیطاسو کامیاب ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم یقینا کسان چ کفر کرے کچری شید دی د پارہا سزنا شزمک کیری ٹول او دنے مثلم درے پشانت اور سر نورم شی دی د پارا چ بدلو اور کی عذاب در د قیامت نام قبول بنشی دینا ولہم عذاب علیم اور دی د پارا عذاب دے درناک یریدون یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم دی وہ کوشش گئی چوزی دور د جہنم نام ونبشد وتلی دائنا اور دی د پارا وی عذاب ہمیشہ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله اغلاق ان کے سڑے اغلاق ان کے زنانا پرے کے دلیل سنا سزا اور کولی پسو دائے مل چری کڑے اور سزا دا عبرت ناک دا اللہ دا طرف نام واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم نکشا توبو اصطلاح پس ظلم کولنا انیک کا عمل قبل یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبل یقیناً اللہ علیہ بخنا کو ان کے رحم کو ان کے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء اینے پویا تو یقیناً اللہ دپارا خاص بادشاہی دا آسمانونو دزمکی دام سزا ورکی چالچی اغاڑی او بخنا بکی چالچی اغاڑی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پارسیز بانے قدرت لرن کے دے یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا اے رسولان غم جند نکی تالرام مخالفت دائے کسانوں چزغلی بکارون دا کفر کے دائے کسانونا چوئی آئی منگ ایمان راوڑے پخلو بانے وائی اور حال دارے تصدیق نہیں یقین نہیں کری دائے ظلموں اور صدائے کسان ندی چی یہودیان دی سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک يحرفون الكلم من بعد مواضعه دیر اوردن کی دی دپار درو او وکی خودن کی دی دپار دا قوم نور شایتا لنی راغلیم اڑی یغی کلمات دا اللہ پست زینو دا غینام یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تعطوا فاحذروا وایدی خپلو کشرانو تا قدر گریشی تاوس تدغا چکمونگ وایو پائے عمل کوئے او کندر کی تاوس تدغا نظام تساتے ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اغسوک سے اللہ تعالی غواری داغ گمراہ کول نوسن لرت اغلر بچکولو دا اللہ دا عذاب نائس اولئک الذین لم يرد اللہ ان يطهر قلوبهم دا خلق دی چند غوخت اللہ چ پاک کی دائزونا لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرت عذاب عظیم دید پارا دنیا کے شرمندگی اور دید پارا آخرت کے عذاب لے سماعون للکذب اکالون للسحت دیر غوگ دی دروغ ہوتا
اڈیر خوراک کی دا حراموں فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نکراشی دی تاتر فیصلی دا پارا فیصلو کدی تر منزیاتنا مخڑوان وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا کتم مخڑے دینا نو چریس نقصان نشیدر کو لیتا لیس وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اگر فیصلہ کہیں نو فیصلہ کا ضعیف منس کے بے انصاف یقیناً اللہ خوخی انصاف کو ان کو لرام وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ سرنگ بدی فیصلے روڑی تالرام حال دارے ددی سر تورات دے پائے کم دا اللہ فیصلے اشتام بیادی مخڑی پستائنو نئی دا کسان ایمان والا انا انزلنا التورات فیہا ہدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء یقینا نازل کرے منگا تورات پائے گی ہدایت و رناوام فیصلے کو لے پائے سرا پیغمبرانوں آغا پیغمبران چھ حکمی من لو دا اللہ تعالی آئے کسانو تے فیصلوں کو لے چھ یہودیانوں دارنگ فیصلے کو لے پدے بانے خدا پرس خلقو غٹو علماؤ پدے وجہ چھ طلب دا حفاظت شو ددینا دا اللہ دا کتاب او دی پدے کتاب بانے عالمان فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ویلی شو دیتان میرے گئے دخل کو نام اور یرکو اے خاص زمانہ اماخ لے پایتن زمابن دنیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اور چاچے فیصلہ نکڑ پائے چ اللہ تعالی نازل کرے نو دا کسان ہم دی کافران وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص اور فرض کرم گا بدی بانے بتورات کے چار نفس با قصاص کی ببدل دبل نفس اور سترگ باعث کی ببدل سترگ کے اور پوزا پری کو لکھی ببدل پوزا کے وغبم پری کو لکھی ببدل غوگ کے غاخ بم استری کی ببدل غاخ کے انورٹوز زخم ندی بدلے والا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ چانچے خیراتی پری خود بدلا غسل نو دا کفارہ گناہونو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون واغ چاچ فیصلہ نکڑ پائے چ اللہ نازل کریم دا کسانم دی ظالمان وقفینا على آثارهم عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ رسول گمگا دائی پا قدمنو عیسی ابن مریم لرام تصدیق ان کے ادائے کتاب چران مخ کے اوج توراتو وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التورات اور کرو منگ دل انجیل کتاب پائے کم ہدایت و رناوام ادا انجیلم تصدیق ان کے ادائے کتاب چران مخ کے اوج تورات دے وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَهِدَايَةٌ وَعَظٌ لِّلْمُتَّقِينَ
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ویلشو دیتا فیصلی کی انجیل والا پائے چلا نازل کرے پائے انجیل کے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور چاچ فیصلہ نکڑا پائے چلا نازل کری دا کسان دینا فرمان وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور نازل کرے منگا تاتدا کتاب فحق سرام تصدیق ان کے دائے کتابوں چددن مخکرین طول کتابنا اور ساتنک ان کے دے پائیم فاحکم بینہم بما انزل اللہ نو فیصلہ کو آپ من ذر خلق کے پائے کتاب سے اللہ نازل کرے ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق مذاق خواہشات دلی بسی چمخڑے دائن شتا لحق راغلیم لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا داریو دپارا گرزول یمگستا سندا قرآن خکار لار و لار دروانی دلوم ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم او کہ اللہ غوختے نو گرزولی بے تاسو یوردلان لیکن اللہ امتحان کی تاسو بانے پائے کی چتاسو لے درکڑیم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نروان دی شہد یوبلنا نیکو کارون تام خاص اللہ تستاسو گردی دلدی دٹولو نو خبر بم کی پائے کارون چتاسو پائے کہ اختلاف کوئے وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور فیصلے کو آپ منظر خلق کے پائے کتاب جلا نازل کرے امدا پو خواہشات دری بسے اور زان بچ کا ددینہ حسنا شواڑی تالرام دباد دائنا چلا نازل کرے تاتا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او قدیم خواڑوں نو پوشا یقیناً خواڑی اللہ تعالیٰ چورسی دیتا عذاب بسو دبازی گناہن دریم اور یقیناً دیر دخل کو نا خام خان نا فرمان دیم افحکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلے د جاہلیت داخل غواریم ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اسوک دے دیر خیستہ دا اللہ نا فیصلے کولو کی داعش قوم دا پارا چی یقین لریم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ایمان والو منی سے یہودیان و نصاراء لنا دوستان بعض جدی دوستان دی دبازو ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اور چاہے چی دوستانہ اکڑا ددی سرستا سنا یقیناً آغا ددی دڈلن رے یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم ظالمان تا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ نوین با کسان چدائے پزنوں کے مرض دا منافقت دے زغلی آئی پا دوستانہ دا یہود و نصاراو کے وائی دی پا طور دا عذر منگا یریگو چوبر سیمون تسحاد سام فعص اللہ ان یاتی بالفتح عمر من اندی فیصبحوا علی ما صروا فی انفسهم نادمین
نزدید چلا براولی فتح د اسلام یا بل سو حکم براولی دخل طرف نام نشیبا دا منافقان پائے منافقت شری پٹ ساتلو بخل ظلونوں کی اخپیمان تیاکا ان کی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ نو بوائی مومنان خلق آیت کسانو چی قسمون کل پا اللہ بانے اکلق قسمون ذری چی یقیناً دی خام خاصا سمرگریم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین برباد دی لدی عملنا نشول دی تاوانیان یا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا ایمان والو سوک چی مرتد شستا سنا دین مخبلنا زر رابو لی اللہ تعالی سے قوم مین بکی اللہ غی سراغی و مینکی اللہ سرام أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نرمی بکی دا مومنانو سراؤ سختی بکی بکافرانو جہاد بکی دا اللہ دین دو چتوالی دا پارام نو یری دا ملامت یاد ملامت گرنام ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ واسع علیم دا صفتنا سلی دل دا اللہ فضل دے ورکی چال چواری اللہ تعالی دے فراق فضل والا عالم نے بارسم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون یقیناً دوست تاسو اللہ دے و داغ رسول لے خلق دی شی مان راوڑی دا سے خلق دی شی پابندی کئی دمانزو زکاتم ور کئی اور خاندالے چاللہ تعالیٰ ترکم کئی ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون اور چاہے دوستانوں کرد اللہ سراؤ داد رسول سراؤ ایمان والا سرام یقیناً دلد اللہ تعالی دیدی زور ورم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم والکفار اولیاء اے ایمان والو منی سے کسان چی جوکڑے ساسو دین لرام ٹوکے اور لبے دائیں کسان نہ چور کڑی شیرو تا کتاب ساسو نمخ کے اور نور کافران لرہم دوستان واتقوا اللہ ان کنتم مومنین اور یرک اذا اللہ نا کتاسی ایمان والا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کل چتاسو آواز ورکو اے خلق تمان زد پارام گرزیدی دی آواز لرہم لبے ٹوکے و لبے داد دیو جنشدہ قوم دی بے اقلام قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون تو ویدی تے کتابیانو بد نگڑے تاسو زمونا مگر دایو خبران چمگا ایمان داوڑے پا اللہ او پائے کتاب چمگ تنازل شیریں او پائے کتاب جنازل کری شیریں مخکیم او عقیدہ زمون دارا چستاسو دیر کسان دینا فرمان قل هل ننبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت تو خبر درکم تاستا بڑے ناکار سرد دینا پہ اعتبار دا بدلی سرد اللہ طرف نام دین دا غشا چلا پی لعنت کری اور غضب کری پابانے جو کری دائی نشادوگان و خنزیران اور بندگی کی دطاغوت اولائک شر مکان واضل عن سوائے سبیل دا کسان دین ناکارا پہ اعتبار دا زیم
او دا ډېر گمراه دي د برابر لارنا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. او کله چې دی راشي تاسو دی وی مونږ ایمان راوړل حال دار داخل شي سره د کفر نه او وتلیومی سره د کفر نه او الله ر پویا پای باندې شری سپټای. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. اين تديرو خلق الذين عاشغلي پکارونو د گناہ کولو د ظلم کولو کې او د خړلو د حرامو کې خامخابت بیا امرنا شریعه کئیم. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولئن من كيد لرا خدا پرس خلق و نور علماء دوائنا د گناہ نا او د خړلو د حرامو نا خامخابت بیا کارونه شریعه کئیم. وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يدعوا مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اوائی یہودیان لاس اللہ تعالی بن کرشی بن کرشی لا سند یہودیان و لعنت شیدی باندے پسودا وینا شدی وین بلکہ لا سند اللہ تعالی و فراخ دی خرچ کی جسرنگ واری. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. او خامخا ډېری زیاتی کی ډېرو کسان لرد دینا ها کتاب چې نازل شوی تا تصاد رب د طرفنا سرکشی او کفر دیم. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. او اچولے مونږ د دې په منځ کې دشمنی ښکارا او کینې کولی او بل سره تر قیامت پورې. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ہر کله چې بل کی دی اور د پاره د جنگ مړ کیا اور در الله تعالی او کوشش کوي دی بزمګه کې فساد کولو الله تعالی نه خوښي فساد کوم کولرام. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. او کدی کتاب والا ایمان راوڑے او ځان ساتلے د مخالفت د الله او رسول نام خامخا لرکڑے بمگا د دین گناہوں ندیم او خامخا داخل کڑے بمگا دل را جنتونو د نعمتونو تام. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. او کدی خلقو پابندی کرے د تورات و د انجیل او دا کتاب جناز شیر دی د طرف د طرف نام خامخا دی و خوراکون کولے پورت طرف دیو لاند دخپو د طرف نام. منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. باید دین یوڈل اشتا پا حق بان روان اور دیر دین دی بدا عملنا شریعہ کئیم. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین. اے رسولام ورس و ټول هغه چې نازل کړي شی تا تستاد رب د طرف نام کدا سے ونکړل نو نه رسول تا د الله اس پیغام او الله تعالی و تا بشاتی د خلق نام یقین اللہ تعالی کامیابی نور کی قوم کافران تو صاب و جلوم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ويدي دائیں کتابیانوں نئے تاسو پہسیل تردیشی پابندیو قید تورات انجیل و دائیں کتاب جنازل شوئے تاسو ساسو درب طرف نام. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.
او خامخا زیادتی کی باٹیر ددینا ہا کتاب جنازل شوی تا تستاد رب طرفنا سرکشی او کفرم فلا تعس علی القوم الکافرین مغم جن کی گا پازاب دے قوم کافرانوں ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا کسان چی مان راوڑے آغا چی یہودیان دی اور نور بیدی نہ خلق دی اور نصارائی چاہی چی مان راوڑو ددین پا اللہ پر رسول عمل کو پتابدار سنت نبی حسیرہ پدیبان نبدی غم جنیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا یقینا اغسطو منگا مضبوط لوز بنی اسرائیل اور لیگلوں گا اتڑی رسولان کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون اور وقت شراب اڑدی رسول ہاں خبرے چنب غفتے دی نفسنو یور ڈلا دی دوجن کڑا یور ڈلا دی وجلام وحسبوا اللہ تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منهم او گمان کو دی چھ پیدا بنشی بری کی فتنہ عذاب نوڑاندشول دی او کارنشول بیا اللہ پدی بن مہربانی اکڑا رسولان رو لے گل بیام دی راندشول او کارنشول دیر دینا واللہ بصیر بما یعملون واللہ تعالی یعملون شریع قیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً کافر یا خلق شداوئی بے شک اللہ دے مسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم ویلی دائے مسیح جے بنی اسرائیل بندگی خاص کے اللہ درا رب زما اور رب ساسو دے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وماواہ النار وما للظالمین من انصار یقیناً چاہے اللہ سر سشرک کو یقیناً من کرے اللہ تعالیٰ پتبانی جنت اور زید و سیدو بیوری اور نشت ظالمان دپارا اس مددگار لقد کفن الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد یقیناً کفر کرے کسانو چوئیم بے شک اللہ دے دریم الہ ددریوالے ہونا نشتا حقدار دا بندگے مگر دیو الہ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کمن نشول دی دائے خبر نشوائی خامخا جخ بشی بکافران پوری ددین عذاب درناک افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم آیدی توبے نکی اللہ تعالیٰ تعالی او بخنن غاردان ترشی شرک اور اللہ تعالیٰ بخن کو ان کے رحم کو ان کے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وهم صدیقان ننے مسیح زوید مریم مگر رسول نے یقیناً تیرشی دان مخ کے گن رسولان امورم ددن نہائے ڈیر رشتی نام کھانا یا کلان تام خدواڑ با خوراک کو انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون اگورانچ سرنگی بیانوں گا دیتا آیتنا بیاو گورانچ سرنگی اوڑ دلی کی دید حق نام قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا وہ دیتا ہے بندگی کا ہے تاسود اللہ نے سیوان دا چاچ اختیار نلری تاسود را دے ضرر دفعیم واللہ هو السمیع العلیم واللہ دے چار سوری پار سپوئرین
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ویدی تے کتابیانو دحدنا متیرے گئے پبار دین ساسو کے مزیاتی کوئے پا دین خبل کے ناحق خبریں او تابداری مکوئے دا خواہشات دائے قوم یقیناً گمراہ شیری ساسو نمخ کے او گمراہ کری بیاڑی رو کسان لرام او گمراہ پاتی شیری دی دا برابر لارنام. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنت کرے شیر پاکس پائے کسان چ کفر کرے د بنی اسرائیل نام پجباد داؤد علیہ السلام و عیسی ابن مریم دا پدے وجہ شری نا فرمانی کو لاؤ د حد نے تجاوز قوم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ودی یوبل نمن کو دبت کارون شری کول نخام خابت دیا کارون شری کیم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم وان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. انہیں تو ڈیرو کسان لذدینا دوستانی کئی دا کافران سرام خام خابت دی حاشتی مخکلی گلی دی لذدی نفسنا زکا چی اللہ غصر بدیوانے و بازاب کے بدی ہمیشہیم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوا موليا ولكن كثيرا منهم فاسقون. او کرے خلق ایمان لرلے پا اللہ او پا نبی داغم او پائے کتاب چلی نبی تنانل کرے شیرے نبنی والے دی کافران لر دوستان ولیکن دیر دین دینا فرمان. لتجدن شد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. خامخاؤب ممیتا دیر سخت نور خلقنا پا دشمنے کی دا مومنان سرام یہودیان لرا کسان چ شرک کرے. ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. او خامخاؤب ممیتا دیر نزدید دین پا دوستان کی دا مومنان سرام آخلق چی دعوائی چی من نصارایو. ذالک بأن منهم قسیسین و رہبان و انہم لا يستکبرون. داد دے و جنائش دین اشترے تحقیق ان کی علماء او یرک ان کی دا اللہ تعالیٰ نام او یقینا ناغی لوئی نکی دا حق من لونام. د میرا ویڈیو پتا ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصفانے بازار شاتا پہ خبر خار.